دری کارانی وزیر ہو پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداریہ گشت کہ میں اپوزیشن اچ سبق نظور گئی اپوزیشن سیاست انداز و طریقہ کار مروچی ہم اماوڑا اسپیکر راجہ پرویز اشرف چیر دستیا قومی اسمبلی تران کنانا بلاول بھٹو زرداریہ گشتگ کے منا قومی اسمبلی آئے گا فخر محسوس بوہا گا بتا و فخر گو اوار یا گران ذمہ واری ہے آئیے گشتگ کے ماں پارلیمنٹ آؤسا کدی زاہو بد نہ کتگ من زاہو بس سیاست سرا مسا کت نہ کنا بلے آہا وتی نقطہ نظر پارلیمنٹ آؤس دیما ایر کتگ آئیے گشتگ کے وتی اولی گشت کانا من سلیکٹڈ حکومتا سلیکٹڈ نام داتگ وتی اصلاف نظریے سرا پی رہا باں من ارچ وڑا وتی نقطہ نظر شر وڑا پیش کتگ اپوزیشن نند کے ہم جمہوری وڑا وتی حد ہیر کتگ ادھر گتا وزیر خارجہ گوشک ماں داندلی ہلاف زرشانی کنگ لوٹتا کہ میں سرا اے حکومت مشک بوہا گئی اشی بے نقابی کنگ لوٹتا مہر چوادہ ہمیں سوچتا کہ انچی ہچ وڑے کار مکنے کہ آیا چاہ جمہوریت تاوان برسی لانگ مارچا ہم گشتک کی زرشانی بکنے بلے درنا مدیے ہچ قصہ موہا مدے کے کہ آ اے وڑے گام گیچا چی پائدک چست مکن ما اے گپ سرا زور داتک کے عدم اعتماد چا سلیکٹڈ مزن وزیر بکشی راج دفترا اے وڑ کدی نبوتک ما درستانی محنتا چا تحریکے عدم اعتماد بحال بوہگا سبمندی بوتک چیئرمین پی پی گشتک کے ماں تاریخ رقم کتک کہ یک مزن وزیر پارلیمنٹ ووٹ نیاما لوگ ارادہ اے یک تاریخ واد بوتک